En ek het hom nou, hoe kom ek gebeur het met my? Ek kan man. Ja. Hier kry ek die geleentheid om Kaap te gaan. En wie sê wie gee my die geleentheid? God gee my die geleentheid. Ja. So Umberus, waarvoor is hierdie klein bakkie? Nou Die bakkie is bedoel, hy nou gooi, né? Ja. En man kry die vis, skipper. Die sit klaar die bakkie. Maar die klaar vir op het. Ja. Nou sien ek in die bakkie en hy gooi. Dat die man op die bollet, Yes. by die skeet, dan gooi los. Dan gaan die bakker eruit. Okay. Maar hy sê iemand in, die riemen waar hy mee gooi is in die bakkie. Nou gaat hij me net om. En die touw daar aan. En dan moet je goeie, dan kom je bakje scheep weer om. Dan moet je touw opgooien. Ja. En dan je klaar touw opgooit, dan heb je met die net klaar piet. En dan moet je weer goeie scheep doen. Dan maak je je bakje vast. En daarmee ga je aan werk. So die bakkie beweeg eintlik saam in die net. Hij beweegt samen in net. Niet bakken beweegt samen, ja, hij beweegt samen in net, ja zeg. Toen je omkomt en dan die bakkie los, dan moet je weer goed bij de scheet toe. Dat je man klaar net op de scheet moet doen, dan moet je die bakkie weer vastmaken en dan ga je aan het werk met je man eraan zo. Zo werk. Nee, dankie Umberus. Oké. Dankie dat Umberus nou daar was wat duidelik het daai bakkie. Ja. Ek het net was baie oor hoekom is daai klein bakkie daar? En ek het daai so skep van stommies by wat om Umberus daar het. Ja, daarom zei hij met me, wie die bakkie man? Die bakkie man is die man en die bakkie is die bakkie man. Die bakkie man. Ja, en tegen weer die elkaar, dan moet je in. Die weer. Die vissen die, ja, dan moet je in die bak in. En iemand inklim. Daai klein bakkie. Hij klein bakkie die. Umberus. Ja. Ik kan gaan naar je aanklim naar plek. En die bakkie steeds gebeuren weer. Die weer is slecht. Voor die andere man. Gaat er weer in. Toe gaan Umberus weer nie. Dus zeg nee, ga niet in die bakkie klimmen. Toe sit te. Maar dat brengt ook voor die bakkie man. Daai klein bakkie. Die klein bakkie die. Zeg nee, ga niet weer. Ja. Die andere man. Nee, dankie Umberus. Ah, zeg.